Da misli resno, je ameriški predsednik dokazal že v začetku leta, ko je podpisal odlok za izstop iz transpacifiškega prostotrgovinskega partnerstva. Tudi v Vietnamu je ponovil, da so Združene države vrsto let sistematično odpirale svoje gospodarstvo, medtem ko so ostale države to spretno izkoriščale. They engaged in product dumping, subsidized goods, currency manipulation and predatory industrial policies. They ignored the rules to gain advantage over those who followed the rules, causing enormous distortions in commerce and threatening the foundations of international trade itself. Dodal je, da bo Washington sklenil vrsto dvostranskih sporazumov o sodelovanju, ne bo pa pristal na večstranske sporazume, ki škodijo ameriškemu gospodarstvu. V transpacifiškem prostotrgovinskem partnerstvu bo po izstopu ZDA tako sodelovalo 11 držav. Malezijski premier Najib Razak je prepričan, da je partnerstvo lahko uspešno tudi brez Združenih držav Amerike. We're committed to it. We believe TPP is important for the region. I'm a great believer in free and open trade. I believe that that's the best way for us to generate wealth and win-win for everybody concerned. So now that America has taken the position to withdraw, we respect that decision. But 11 countries led by Japan, we're trying to come up with our new version. There's a lot of progress. Our ministers and officials work very hard. Omenjeni sporazum je nastal kot protiutež vse večjemu gospodarskemu vplivu Kitajske. Njen predsednik ni prepričan, če je izključevanje in tekmovanje pravi način za razvoj azijsko-pacifiške regije. 面对世界经济的深刻转变，亚太在改革创新的大潮中 是勇立潮头，还是迟疑徘徊？是主动引领经济全球化继续前行，还是在挑战面前犹豫不定？是携手开辟区域合作的新局面，还是各自渐行渐远？ Nekoliko v senci razprav o transpacifiškem prostotrgovinskem sporazumu poteka tudi razprava o podnebnih spremembah, ki najhujše posledice kažejo prav v tej regiji. Na čelo boja proti globalnemu segrevanju se je postavila Nova Zelandija. We will be putting into law a new goal of net zero emissions by 2050, and we'll also be proposing to establish a climate commission to provide independent advice to the government on climate issues, such as our new goal to transition New Zealand to 100% renewables by 2035. V Vietnam je pripotoval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Čeprav je sprva obstajala možnost, da bi na vrhu APEC-a prišlo tudi do srečanja Trump-Putin, pa se to zaradi neusklajenih urnikov ne bo zgodilo.